apalan na tudan na umaku. Ya tu. Paday apalan na yung kumasang pada sunnah isi sa burakaan. Alhamdulillah. Masya Allah. Apalan ni talulong ng iwan niya pa eh. Tapos mo ka ba sa pagi? Oh iya. Jadi magbasa ugi na ba? Oh iya. Pasti campur-campur ba ni bahasa Inggris di? Narampay na dito barang siapa di antara umatku na saling bulananya na melo ilomaring kalingat ang siya. Maka pahalanya duduk-duduknya kata Rasulullah SAW umatku itu seperti orang yang melaksanakan salat sunnah 1000 rakaat. Tahu? Besti. Oh, melo nyo besti. Biasa lagi kemasan pada sunnah sisa rakaat na.